Halo sok baudur ke Malaysia jaru filap poi pei gini ke video sashi sin de ya kita ki bregu bilang pei thamai bam tep ya ke kerteng jonga ke kerteng jonga ke de nil mau tho de hapo Instagram lu ngabu kom tai de fiko follow ya nga sa follow kan ka deru la sao ta bahala balik kata ka lo hado ka de kan ni ke bright beli tu tom ta la long de hoi kin temo hoi temo beli tu tao chúng ta lại long xoay camera đây hello hi biar kecil thôi sok mau dur yang kau banang ini kalau lockdown ru kalau penteri yang ini mah kalau pen sok mau yang ini beri ke besong hier nomor balai ngalai kamtam balai gym man gesi miok le gym ni mah de tu sport kamet long gumnia dia surak dari ibri berai koru dam abi kamtu mah mak bro salin usah gym nak ban het man ya mau lu ta joking mah di hadin di pat ba ti ko ban ong ma dan bak ba ni kalau lockdown kan ngat no di hot di kelat noi kita bro hot di mentang ini pej ni ke jingrai mah ini pej ni ke jingrai jing bait mah mana bala aja kum baja kan ni ke video sa komen lang mah di hot ke kertai ni ke jingrai kertai ngayai ken mau ngayaikin mau ya pibait jom ambil pol kenapa tak apa ambil pol lebih set kelale tu lai the hot ngayaikin mau balak produce di Brian la roi di James balak pelaj ya kan ni video ru hapo Elvis Tabak Studio kan link juki kan sebut apa description se check iki mah te kinong ak pada hakan ni di don jual jangan ayu ya mati te fiwan ke mana apa itu time pun semua mentah col pat ba tingin zang no ini ka reaction video mah dah fipit thamai tu subscribe kan ni berapa nak sopo hajar subscribers col sok yang orang nak sok mau lah tho new enterprise sok yang sok yang atrai gini gili reng tiba abdukan ngayai ikan mau saya apply si laptop hab ready mau Sean play ke business hai ti naughty lawi cakap lompuri tala puri mi nawak mah kan nu men sim jong nga kalum man kan mau kum no ya pinga ya shem dan de ke bat kren dan da tik ya ki jing mut jong ai tiru larun mo yang apa i chapi ban kongsun hadu ba jing e janga ka kersoi man chala chwat kum no ngan pa go it ki khmat nga pe chasa ai post new ti bai tu mo gini ba an weng no na dukan post new kum ni bakal ada arti di siang ini balikin tangnya pinga yakin mau penting lawan hai syong tang hai keren bahasa ran itulah penitut ni di boyfriend jong ama tempat mensim dah temo ni aton lagi ini gaya jokes kan dia ngam nak kerja rai kum no pi it bat burom ya i dunu changa kakak hiwak umat thang na ngamanu ani susi ni gai la susi sha kan jrai la sto bun sin ban klet ngam la shu ba men sim ngala te lawan ai ta nak bring video mah kau sini dah beri ai kau sini muring ini saya Elvis Shai bakan no ya pinga inchisha abala da pio idono jonga tip shai bakan no ya pinga inchisha guy eat shy pi maroy lah ya tai mau demau crush introduce ya isam lah pat kaman siya mo long numba sya dung sipaw hajar di karina ko donut susi ada banga baklaban yai perkarya kata kalau dia ngabangan ya chakma ya nas khamat pi wa da ko wai dang bun habrio wai ka jonga
namta kalau way perkat ke future. Are lafun crush. Naik pick tu mak tang spik te la lupa. What pick ra? Nice. Bas, I like this guy. Itu gaji belum. Good. Turu, tak nak sepelah petun dian baik. Lah, goi itu mau tiga berat dia kadur jong itu kong baik hapok dah seben lah kan namun lah tahu apa peladian kan bu nak peladian malah ni mana ni isu Hoi bye bye kan kejurai kaskutan long wala kataru long kaskutan nat ha kan kejurai mah ngam skap ha kan lyrics long tak nak video ru lah itanat te hoi seisian gini sia gini nongring deki Elvis Tabak Studio mah Elvis Tabak Studio fila elek bahai ke video kalau internet bahar kum ben one ring dur ngatip official fikam tip bah kum no ben ring hendrai mangi ngi di tanggi nong pet hendrai mangi ki nong pet ru ngatrai long kum manga ngan ai example kum manga nong pet ru long ngala internet sisa mai ke video ke ba free ring ye mah hoj kibon ha manta hang ni hapok ka jela khasi jungi ki ba bet ben ring video ban ruai ban ak film lani banle aka mah hani hapok ka jela khasi jungi ngibon ha kita gibre kiba ong kembang ong daketin paring mah talented mah de ngidon bon ha gibre balong talented hadu kata hang ni hapok sorry hang ni hapok ka jela jungi mah te kumi gini gijat beri ini ban I support bah hot so isiang penkan mai pisia ke link jonga di kejurangan sebuah hapok ke description jonga to check iki te ikong sunru ibhabriu ha te kitu gibriu ki baak hang turu ki itnat hama nga itnat ti mien gai gin baak tu mo oi long serious the fall in love sha ka donot pada kapat mo tambah hadin beri pen ma por ba itu crush one ma one pipe pen tu mo ni ini berat tu mo ni ka duru apa dasben berat sha apa dasben ma kum tu kan di belong maมันเป็นละดีแต่งมาดิเป็นละดีแต่งยาดสักมันมาเดี๋ยวกันเทนเดี๋ยวฉันรังรู้กันแต่ละบันไอลาดสิไอลาดอีจูตัวมันท้าบันตะมังถูกอัดตันมันลองกุมตามว่าเดี๋ยวไปบ้าแต่กับวิดีโอแต่กับอินเทอร์เน็ตฮาชาแต่ไงkerman bagi ni siaki Elvis Studio kendang pen mi shushu jurai tadang kam aktor soang ma man ak kan Bani is here jokes ya amtip yo itu tom ni lah. Dah apa ba? Tengok apa yang aku buat di video. Tengok episode kisah mau dor jangan baru kau berkumjur lah di video. Pet ni kau yang di video subscribe no. Pensok mau no tu like button. Pensok mau no tu subscribe button. Dia hai apa ba? Kau mangin pun kut manggapor. Ngan kudup episode. Syah bangan pun kut yang di video. Alah kan? Tengok. Sol. Insi kudup yang. Hak away part ke video. Ngai episode no duk kemesim. Ngah kon jangan. Alah, bro,